Thir tu te chi bai ule tun tu ma po US lambo ruak kan thlir ho le don ne o ama sign kan channel la subscribe lo te inom chuan khonga in lo subscribe ula it's te po kha ning lo te in min lo en sak ve thin ula ti chuan video thar lam dang dang kanon ti chuak zel ve thei don nia kan soi le soi nu putra ma kan tan bik na pakhat nia lang chu aram ahmangai naril ru hi ani tel bok nge yang dik tak chuan foreign lama tanga US lu be sei te tan chuan Biden a policy hi adu om zok ma ome maro chu chik taka thlir sak chuan atu zok hinge ram mangai na dik tak nei ti hi a hriat thei viau don ni na lang Joe Biden a campaign document issue khan US na thok undocumented immigrants millions som pakhat chunuai zale som velani chu million som pakhat zette US citizenship pek na tur dan a in hong meka chu indiatoday.com November niriat po sa po khan mu theiani a heng zinga hian India mi nuai nga zet antel thei don ani heiba ka hian Khawvel ram rang atanga refugee ral tlan kum khata atlem bera sing kwale sanga atangin atam bera noi khat le sing ni sanga lak lu na dan siam turin Congress ne na tho ho na tha siam an tum bokani kan hret angin trama hi chuan arap ram tam takatanga ral tlan lak lu kha adu lo em maya Mexico ne na border soiser hlo khopin border wall mel zalizet asiam manani kha Israel West Bank settlement a thlop velo ti kha rebokila judate na historic maps an hum hal na hi human rights dan kalania Israel ro in tu mit mai ma aveng velo ti ani ti chuan Jerusalem hi Israel tabi ka Biden hian a pom ve don lo hrim boka Donald Trump na Muslim ram hlo ombik a hriat atanga US entry passport a ben te po kha a thla dul ngei don ani Trump global warming chungchanga Paris climate agreement alo chu san kha Biden hianin a join le ngein an ring bokani China in US leta C2 carbon emission pechuak tam sia iwena industry te na kual manti tle man rot in khuang rual lo lutuk kha adu tabik lova a chua san mia mai ni kha ti chuan Donald Trump hun lai hian H1B visa anti mai hi a hek deu boka H1B visa chu ramdanga tanga mithiam bik highly skilled person anti ho US citizenship an pek thin hinia heipo hi ramven himna wanga strict taka kalpui khania hei hi Biden hian aron thla dul le ngein an ring bokani kan hriat theuangin election campaign nan COVID-19 awanga thi an tam thu le Trump administration in ruah manna an nei that lo thu kha Biden a kha na soi chiam khania Donald Trump a ve thung chuan election ma in COVID-19 vaccine hi kan nei man hial mai theiani ti in asiam tu te po anor man mo viau renga maro chu khol thilati man mo hlei theilo nibok si ania election a zo thokhatta a elect president chu Joe Biden a ani ti an puang fel nia thua than vel lain Pfizer lam chuan covid vaccine an siam chu 90% in a tha ti an ron puang tamai sia putrama hi alom in ringem November ni kuwa thotan ni khan Pfizer siam COVID-19 vaccine chu za sum kuwa in hlo ting ti an puanga US stock market Dow Jones po sangal ok mai ni President Trump po lom khop maya vaccine sem chu dan tur malak dan tur ngai tu in an boi chung mai akhing pui elect President Joe Biden ero chuan dark winter in min muak vaccine hi engtin nge mitin min dai thayang ti soya la har ri hle a science million kan kalang ati President Trump hi kan soi ang khan alom viu na a alom zik tluak chia lawanyang nge phun noina tur zong ve deu nge moni putrama chuan thotan ni khan Twitter lama thil om dan ni a hriat soin Food and Drug Administration tele Democrats ho te chu ama phiar ruwa tang ho dewa anga yaniang kan han in thlanga in thlan zo ninga nuwa vaccine om thuan ron soile si ati dik tak chuan president hian ama tang dai to khan vaccine abei sei om thuai thu kha alo soi cham chi to thina ni kha ma se FDA lama thok tu te po hi Democrat ho thil ti theina noya an ku de moni don ni putraman arang lama be sei om thua soi lai khan FDA lam chuan
sang ni le som ni kum to pe mo sang ni som ni pakhat February lama emo peman chawani an rin thu khan an lo nial zel khania he thuwa po hian pu Trumpa he lom chi lo Joe Biden hi in president thok mek chu ni se kumli chungin vaccine hi in nei man mi lawang US FDA hian heti AMM hian man thei mai turin an pum vat man don lo bureaucracy hian million tam tak nun na ati chezok nge yang atia kan soi to thin ang khan US FDA hian politics wang ni lovin US mi puite nun na chan nan tuna chau ni lovin ama pu khan puang dai to turan ni ati President Trumpa hian vaccine hi alo be sei thin khania election zo chia anan puang ve ta chau hi ani tan chuan lam thatak ngai koi ol tak tur chu ani ve reng pu Trumpa ya tan tu te tan thulom om lam po hriat tur om ve zela a president to lovang a tia soi mai po ala thei chuang lo ti kan soi to ni kha kan soi tam to a kan soi zel don ni te poina langa US election 2020 ya chak zo ka ngai Joe Biden chu US election history a vote hui nem ber record anei me ka tunin muna US president zinga kum upa ber record siam thei tur ani bok chuti line US president Trump ni na hum zo lo president som pakhat zinga Donald Trump chu chiertel ani ve mai theya thomanga a pahu hanga takha a chanchin kan hretliam tiel mai theya angai om viau mai theya ni kan hriat angin United States president tamzok chuan Trump ni anchel de uveka tunin thlanma thleng khan president ni lai mi som ze chuan Trump ni na an kai zo talova sumdong hausa putrama po hi mitam tak chuan US president na zonga chak ber kan ti fo maya na po thok tama Khawvel chuan a hrechiang to khop mai masi president chaklo Trump ni na hum zo lo te zinga chiar ni kum khuwa mayang ti hi thil ni thei chu alani a chutianga ni chuan a som pakhat na tur aniang kum sang khat le zakwa som ko le pani khan George H.W. Bush kha Trump ni na ain hlang kai zo talova tramanaron dot do nani Joe Biden hian re-election a chak zo lo number som pani na aron lu averin om viau mai bok kum sang khat zariat somriat le pariat khan Grover Cleveland khan Trump ni na alu azo talo boka masi kumli nuwa achu thale a president nilai Benjamin Harrison chu in akum zone nilova US president Trump ni lu masaber om chun ani Republican lam hian Donald Trump hi election chu le turin an du angem Trump hian kumli nuwa han beile ta se atling vele mai thei boka Tramatan be sei na ala om reng Joe Biden chu US president somli le parukna ni turin ain buat sai me ka White House lu turin anin singsame ka ni Trumpa le a haute chuan sarkar na in thlak tur hi an troi om thadu vaklo ni in an soya Joe Biden le a haute hian harsat na neu an tok ni hriat ani bok heti lai hian Republican Party lam chuan election le a kai noi thil felhlel om te chui turin court lama ma an lave ngal chara kanram sana November ni som khan US Attorney General William Barr chuan voting fraud om anga soi thom om chu chui chiang turin phalna pe vele tarup maya beiseina la om kanti fo angin thil diklo a om tak zet chuan hai chu ani nge hi I beisei phot teng u William Barr chuan United States chunga federal prosecutor te chu voting fraud a om le om lo chui turin phalna thupek a chhuah to a mase evidence thatakero a om lem lo ne soyani Joe Biden an electoral vote zan hi le som ko lai muto ma sela Donald Trump chuan vote ruk te mithito vote chungchang le vote chiar dan thuwa diklo om ative tlat mai sia dan anga malak ani tur thu kha alo soi cham chi to ani President Trump soi angein tuna hian Attorney General William Barr chuan ma aron latangala engtak angang mo Donald Trump chuan kachak lawani ati mai du lova Supreme Court lama adin mun heranin dan manga beile tatum ti hriat maya ma se mitam tak chuan tiang hi chu election a chaklo jok te na ania anti sam et ve maya Biden a kong dal tu ani theiarin om chia lo anti ani ma se kumlin nuwa Trump a lo let le ni chuan Biden hi chuan a hne lo via wanga Democrats lampuin an vor chua le arin om lem lo bok The Associated Press chuan US Attorney General Thuchhuah hiaron tar langa thil dik lo om ti chiang tak a oma
rin tlâk ani bok chuan chui chian tur ani thil dik lo alo om tak tak phei chuan state then khata election result te hi adang lam pha ngei bokang ti in a ziak ani election le kai noi thu boi chin fel ngai om te chu December ni riat thleng hun a oma hemi chung hian vote sia that ngai om te le ko thu boi zong te chin fel vek tur ani December ni som palia electoral college member te an thu khom to anga dan ang takin president tur chu ti chian ani to ang Republican Senate Majority Leader Mitch McConnell chuan President Trump ngai dan hi apom pui viau maya President Trump hian thil fel hle dik lo om ni a riat chuan adik na hum him turin 100% zalen na aneya dan mangina beile theyani ati thotan ni khan Mitch McConnell le attorney general hi anin muwa hemi nu hian attorney general hian thuchhuah siam zui ngal ani ome United States media tamzok Donald Trump rin ber Fox News tiamin Joe Biden chu US president ni mai tur angin an puang vek to a masedan ang chuan December thatop ma chu January ni som nia tunge US president tura checham tur ala hriat thei mai ri lovani hi India rama million te chuan US president elect Joe Biden le vice president elect Kamala Harris chu lompuina thu an thon ngala Kamala phei chuan India rama tangin lompui tuanga hle ni party pani Democrats le Republican te kara inchir the na nasataka thleng meka boina neu achuak reng bokani Democratic candidate Joe Biden chu US president somli le parukna turti puanani mase Trump support tu lam anlung oi thei bik lova in Tunlai renga tang to khan aboi nok noi ani berkha Biden le Trump ate boruak wang hian ram hruai tu dangte thom po ala dai thiap mai Russia ram hruai tu President Vladimir Putin ten US hruai tu thar Joe Biden hi lompuina anla hlan thei lovani achan po legal challenge hi adai ma lo le US election result hi official la puanani phot lo chuan antum lo ti Kremlin in thotan ni khan an puang sang ni le som paruka Trump president atlin khan Putin le ram hruai tu dangten Hrilhlawkna thran pa ngai lovin lompuina an hlan vat khania mase tuna chuan an bing an la chungong ve tlatani hi tun thlengin kan la ang mi lo mai hei hian omje engemaw takane ti alanti reng bokani Chinese Foreign Ministry thupuang tu Wang Wenbin chuan US intlan result hi kan threthowa mase dan manga inbe na alakal chhomeka tuna chakzo ka ngai hi dan angin ala tling zo lova engkim a fel vek nuwa Khawvel ram te ti dan kalphung angin lompuina thute kan la thon veng chu ati Donald Trump atlin tum sang ni le som paruk khan China chuan November ni kuwa a lompuina thuwa hlan ani kha tun tuma hian engwange Russia China le Mexico lam te hian Biden hi an la lompui du mia lo le thuruk hlo thon om renge moni heng ram pathum te hian Donald Trump an hohle sia an mi du Biden hi engwanga lompui mai lo ngen ni comment lama in ngai dan kharon thoula kan soi ho le don nia kan chanalin lo thir thina in chunga lom thu kan soi boke